manganda ita ya faluka ami ba ibu adudu zo aya ya ita Yesu Keriso ba fa omasi lo balangi ama ba fa besa geheha ni amuni ya duhu sitobali berhuhu da ba migu sisoya ita bazima ke ande fulu September 2023 Tehali yang murid basura Hezekiel fazatul ngaflatulu ayati fitu irugizi felezara imane taromali lupalang. Baya uge ononiha bano ube esanaru bama ubu gizarael ena fangilama ira ena faimani wa egu nano rongo darmaliku no ua khuzino mangiroge lo balang simate nda uge sebuah hore banalu hedehedeu baba mangilama sino mangiroge lo balangi bambua buania ande basimate ze bahore ande balalunia badonia badangau u alui batenga bakheuso nano efangilama zino mangiroge lo balangi bambua buania ande ena ifalali nigera erania banalu ibeheli buania basimate saia berlalunia ande baya uge bano i orifi no so baya uge ononiha ba emane ba ma ubu gizarael nomi mane sinduhu noto hare kemalalema ave horema ba moroi badae va aririnda aga bahizama senda falemate nda aga emane hura faya banu saurinda o na omasido mate zibwa hore so masinda ona irei lalunia ando sibwa hore na ifalalini gera irania bana auri iya mi falalini gera irami mi rei lalami ando silesuhi hana sawa edena mati ami ya ami mau Kizaraeli irugida manganda ita he ama basurugo maanda sawagel khugino to sisuki sino te gehema ia dai ya enda aga sino banuau sama tihu no marugino mamusu ai ahizaya izino ufazawa bagotarwa madaromali ande enda nagana botohi abadede bahiza ma ande khube ikhema bahono dut iregedanya fefu hadia ia nifa emamu ande tobali fanga belema baba maluaya ia balu mendoa tobali fanu turu lalama gei gasa-gasa bagi kuli ande bakulindan dama ande khu be ikhema geyan ya muni iregedanya fefu hadia ia ni rohoma tobali ura kama za musana daga bademo Yesu no manganda daga hausai dedema yadu ama ina ni umasio badizoaya ita Yesu Keriso ubaita mafefu shalom yaobu sahagele tasuno lo balangi batande sahagele bagino tesisohi sino ite gehoda ba ngalu ni amonio ande bazi ngalu sino tatalu ibale sifari lo balangi hud irege bangalu sifitu ande no uwa deda ya babondugi amonia bahiza mana tuna sa ideda ba uhite deda maafefu ba wa muli sumangi lo balangi fefu adi yazifaluka ba vaurida bazi samigu sino tatalui ade
Temigu keda bazi ma ke ande ya ia da trinitatis. Ya, banua boto badede da ama ina wa eluhania ya ia saida lo balangi sama satul. Ya. Bahiza bamberehu sino te baso tanufuna da megi ama ina da sambua zura. Ya, nifa ema Hezekieli dae berengawal hadiah ia dania zalua bandau nugi Zaraeli anda wate tuyu Hezekieli ande bali samusa ia sanar ya ma tola tamane ia penjaga ya bah Hezekieli ande no samusa ya ia ge sino itu yulo walangi ya moroi ba dan kastim ia maina magaledaya bahiza itu yu ia Yehova ya hewa aidania ya andre abuyu nasandefinia kurang lebih sekitar 30 faki amaina bahiza badaya boto badededa wababe amai enoni le ifagi dania drefi Yehova izai da unifagi nia wa niha satule tede balemendua sile faroi bazura Hezekieli ande ohite de dunia ya ia dau ama ina i ombaha ya maifa emazito bali fanegu ya mene bahegei babanu turu lala ya bazino alwakhira da ene obakhani ya fefu irege dan ya fefu ni faluara ande ya sokhira ni fotoi fa aboto bade de hezo zedena la falua sabele faudu tanafena lo valai ande mabe ezito bali amarahu tabada romali ande ama ina ya ia da fondondongo va mangilang ya fondondongo va mangilang tatu sae aboto badededa ya na itaria ta ila niha same emee fa mangilama peringatan ya ohita dedera ena edania baza mondrongo fa mangilama sokrani fotei ya perubahan kebiasaan lama ya tentu dalam hal ini adalah perbuatan dosa ya dago itu dania Hezekieli ande irege dania fefu iragei irau nugi Zaraeli khususnya sokerani fotei ya famau duga hezoze dana la falua tanefena lo balang ya. Bahiza bava maema Hezekieli dania famangilama ande ya ia da meno dania inetu te tipo rau nugi Zaraeli bamba beli atau di pembuangan di Babel da amaina ya bangabala hadi ya salwakhira ibe dan ya zitobali ya lohi dedera ena ele hadi khira ni futui ya fa atau bangabala zinu alwa ande irege le mamal ira berserah ya hak lo walangi soni futui dania pertolongan ya bangabala dia eznola falwa tentu ama inani masih badi zoaya ita Yesus Kristus nadali ni falwara mena no hor ya bahiza gei ya ita sinoban wazoaya fango musode da irugi mane ma khege darro malinia ni fa ema bazurai saya faza saraya tifelewal ha iwa bada heno hule kasumbo ba oy horemi bahule mu kusafusi dane baheno hule baru ba oyo bahulembu biri-biri dania ama ina da ezi faluka ya ita izai
naso va meheli buah-buah sila atule bana sogei va malalini era-era. Ya. Da zinangnya ta falua main. Nata falua dai. To bali urakada dania wangefa. Basi otarai lo balangi berenga bali ni falua da. Imane tu badaro mali ande. Ia da omasi lo balangi na irei lalania se bahora sara. Asala so wa meheli buah-buah sila tule. Dua, omasi lo balangi na irei lalania se bahora. Dua, asala so wa malalini era-era amaina. Domba satu dai badata zara-zara. Wa mutokia ia badadu da zamesan. Satu si sara imane badau asala so wa meheli buah-buah sila atule. Ama ina no masih badizo ayat Yesus Kristus. Hezekieli ande tobali ia sanaro sino itu Yehova bandau Israel. No ita da dania dau. Ena dania lutekiko. Ya. Lutekiko ba aurira berenga bale ni faluara tanda funa Yehova. Ya. Ba ayat tidak ibe ma ifa mahera Hezekieli ena dania larongo ni wa era. Ma ni fa mahera. Menifotei si soba pembuangan sa amaina. Tenga fa hau de decision. Ya. Iza menoya ira ada dania gei umat pilihan Tuhan. Ya. Bahiza ni fotei umat pilihan sa no ifabu Yehova gei sa ya. Hendra Tuhan rono Israeli ande mege wa iwa ya. Le urenda ugi. Irege dania itere fe fuzeno ifalwa andre berwa ibu adu dunia ba berge zino ifabu bandauno Israel. Da zalwa khera irege dania ya. Naso khera ni foto ifamuhuli ngavale gamu ata silatul tan funa lobalangi. Basalwa khera ya ia da fawa hau de am. Fo satu si dua imane badamegi. Ya, tuho omasi lobalangi na irei lalania sebuah hore dua asala soba malalini era-era. Ya. Pertobatan famalalini era-era tededaan di mahkamah. Da dania zolohia ita bangabal hadia ia wa malua sila umasi detelo balang irege ya ita aihu bahor. Ya. Khusus badaro mali ande. Hewa dania bandau nu gizara elite tando sai gedai. Va mangilama andre bangawale hadia yani falwara wati huku iradani. Bahiza mumuna kheda giba zima ukhuan. Waya itaniha hewa dania no sama zekihore ita. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa selamanya ita ande dania le fobu ai le famalalini era-era. Moguna tafulita terete dezui hani hamane ira ya ma si tobali duma-duma kheda ni fotoi baba malalini era-era ande so daufa ya daufa ni haba alkitab ya irani samalalini era-era balu mamalu wa faluka ira vai buade de Yehova hanya ira madade amaina si ofona ya ia da faulo ya no ta'ila sai faulo amaina wani faluania ya ia da babolohi-lohi solo kekiriso ya o ita da dunia ena te ala ena te kiko bahiza ya meno dania alua khania ya wale ila ilania
buta. Ya, me adalah ia bandrama seko ataupun di Damsik, ba perjalanan nania amaina bala ila nia. Irege da dania tobali gei. Ya. Fane gunia ba irasoi wale fabelenia. Andre i andre wa abele bazi otarai lo walangi wa hada dania. Zitobali sangi fa ia ia. Ya. Ba irege dani hadia ia sfalu kaya ia. Ya. Isu no lo walangi. Ba i andre sawagele bale mendua dani sai batobali ia sanuriai geturia Yesu ada hana menoi ila wa fefuni faluani anda le paudutan funalo walangi anda sokhenia ni futei pertobatan. Itahu gena sa amaina hanya mana ira dan dia zamalua famalalin ira-ira anda ya ia da enasa. Ya. Sakai o amain. Pemungut cukai. Ni faluania andela omasi niha. Yahudi khususnya. Ya. Hana meya ia sama sagei niha sifau. Ya. Hezofo ia ba pemerintahan Roma. Ya. Fau ia badahana oi dedenia ena io buloi dania. Ziteramu roi bazinol la tetap ke ya ia pajak ande. Bahiza ama ina me faluka ira Yesu. Ya. Ba alu azahli lidodu. Me urudumanga ira batumbu badede dania saai zakai o ande ba iom baka ba fefu hadia ia zinoi halu ifuli ya mangabuli ba irege dania o muso de Yesu me ila da wa banomo ande dania ma nahia sakai o ande alua ni fotifa muso de hana ya no ifalalini gerairania niha ya sama lua silatul tan funalo walangnya ia sakai o ande bahiza itahu genasa hani hamana irana sada amaina ya ia da Davido no ta ila saai Davido amaina ya waya ia razo ba ifalua zile o masilo balang ya hore ya wa ihore ni dania ya baseba ande bahiza banga wale ada ya zalua ande ya berdania dengi tengi ya mana binatan ifa ema wa fefu ni faluania andre no le o masilo balang izage hadia ni falua Davido amaina ya i ande bangifa i ande na ibolo gededenia Yehova bajino ifalua ande hiza ya le ifalua sai irege dania ngawale ni faluania ande tanufuna lo walangi hore ande ya te efa khania irege dania faluka ia wa ibu ade Yehova le mamal basa furia nia saya maina ya sitobali ke da duma-duma bawa malalin era-era ande ya ia da Yona Yunus ibi saya me tuyu ya lo walangi ila muloi ba Tarsis amaina ya. Tetuyu mena dania yauna andre baba maema taromaliba disambua penduduk Bani Ninive bahi bisa saat me ilau lo balai memberontak ia ilau mufana mena le igo bahi zahadia zalua keni fa abu de itele ia ia ya. Me bagufania ba latibo ia banasi bahiza sat irasoi ba boto ba dedenya ba fifu ni faluania ada le fau de bazumasi de lo balah manganda ia ande ba khode de bazini faluan bahiza sat faluka ia ya iregi ama ina ia ando sebuah itura ia ba de tedana ataupun di darat bahiza sat meno boto ba de yo nasa izalwa khania bahiza igo ele mamalu baba ma ema taromai lo walang babe aminia enoni irege fefu dania bai sambua penduduk Ninive ane tobali iragei solo emah
ngawale ni faluara omasi Yehova menodanya itu turu lalara iona ande ama ina ni masih batizo ayat Yesus Kristus ya piaso daba boto ande hadia no tawa de banga bale ni faluada sila tule tanda falan walang ya ufalua va malalini era-era ufalua pertobat ya irege danya fefu hadia yani falua dando sila omasilo walang ibologa de danya khut ifao bava urinda ya me iwa ubadae dozi saboto bade de hore basamheli ba faluka wa ngefa mafahaka de zoaya ita Yesus Kristus ia da gurahada ni hasamati iregedania lema malu bahita de dadania sinemada ya ia da fa auri sila itu bazi otarai lo walangi yaduhu manganda ita he ama bazorugo taro malima ande no tebotoki ia bahiza ya tobali fanutur lalama gasa-gasa bagi kuli ande bagulidan bale mendua maila fa balala ni tura masih roma sambu fa belenda aga sambu fa mati maande khebui farai khema babok baluya aga irege fefu hadia ia dan ia lala ni tura ma ande babe kuli ma bagulidan sinduhundu wa sabelenda aga wasin hunduhu sifaudu bazo masih dedu ni falwama irege leto bali zaya gelu gasa-gasa babi asoma bambotu ande maande ke ia taromali ande to bali au rifama ia bala lama siroma irege dani omuso de dema lema male baha kheu dani mafuli fefu hadia ia zifaluka ya aga baba urima ande irege lema male basanema fanguri finda aga bazi otarain nda uga mande sawa gelem daromali ande ya to bali fa omuso de dema minno marongo ia baya lema male gei was samalua nda aga balala ni terima baba urima ande muso sai de dema bama to badangau mangandema ande bademo Yesu no mangande nda aga bama ande sawageli yadu yau fefu